Hi, GC News. Mima Obibia Akwawa. Ahadie latest and hot news in Kwa Enamide Bremo. Eluti so we subscribe ya. Bomodi ase over subscribe to the channel. Yobe answer over click the subscribe button. Now obele notification or sa new video be upload no. When the first person I want sabeka video. I feel we are while I keep video to give us a thumbs up. Nafi share my offer first no be here and say hadia latest and hot news kwana mede Bremo. Afriyie mbura ye ensem no. Ye hwe eye ensem abeto ye proso. Yiti ye san ko ye koso nsem ababeto ja yiti. Hopeson Adorye commander ye mo ha. Mejo Sumia. Commander na ho te san de. Nyankopɔ de adom yen pa. Na asida bi wo hɔ mu a ɛwasa ala Kojo Kyeremanteng wo de da wa na. Oh, asida ne de ye de ma Nyankopɔ. Nyankopɔ ne ye de asida no ma no. Wa ma ye gina ahoden na wa ma ya kukuduro na yetimi e de agina. Yetimi Hey. Nyankopɔ ne ye de asida ma no. Yo, na dia na ba ala Kojo Kyeremanteng yellow but usu komo pa mustard. John Dramani Mahama yellow usu komo pa mustard. Yellow any mustard in omu di frehefa. Say before say Alan eba be fa yellow say ne kala no na wa bompa ye amanyankopɔ angaza adanu ho adi akyerɛ no eni ade anyankopɔ ka kyerɛ ne sɛ Ghana flag no won two kala emfa nye ne kala ete no ye ntenu ati o se atofo go hia ya na o ma penisha yellow na me ade na afa na Alan ene asofo hia ame ye de yensa gu no so ana sesi aso John Dramani Mahama so ne asofo hia ya ye de yensa gu no so e ase ne san obi a woko bibia ne na asofo nkonko hia so ne ate no iti ode ne de ayesa ya mamre so ne ate no I say wo kwakodi hene na wankwa ama na namwanfo munsa anwuso ya de foforo so ho de ate no eti agidifo Christopher wo mu no afra asofo no awomudo omunsa gusto me sure say ndemofo nso bepre omo imam sa mo munso de omunsa gugu omunso eti ni nyina sa pepepe ana ye no na bibia ko kama obi anko ni diem na chese ye mo mpa ma no eno ano waye na Alan Kojo Kyeremanteng na wasebu notice caravan campaigning or shase echini yawo but enne de mo kwa asante akọ hina na so ni nyina no permanent figures around Alan Kyeremanteng ye Hopeson Adorye any lawyer ya aboaben partner ne to amama ni mu me da se bebre am say sa caravan campaign ya to the caravan stores move from community to community nkonko gina constituency capital ni atwenkrofa abadabi call village to village ala la musa no okọ say 10 minutes kra no best spend wo no a amanfo be hu ombe fili no eni ade say the mre bia America no say Alan or your tactician when it comes to politics eni ade waye say Nyambo a preach na ekono across the country caravan tour no ekoso me I will be in charge of voter region. The running mate will be in charge of central and western. Or no ankasa be in charge of Ashanti half western north. Great actually na no hinin too. Tahiro aye warlord aye in charge of east. Anna Abubakar Sadiq ene Abu Sakara and Omomuka Humbeye in charge of the 5 northern regions. Eti ye twaso na enedie esanse no oba be sre kwan ewo otikofo so nti na etese ye ka no ho ne eba Nyankopɔ ya adom a ye be san anwumrei meni radi meti ye be san abakra na chese kina no ya twaso na Alan meni wo ka se sisi a am se mo fra me na mo nyame no na ye wo tumfo anim na ye di GSM. In fact, tumfo ka se wi o ye ya to my surprise what say mo fra me back home say no metia me say I was shocked eja me walk in me kwachi no one me edin kopo kakra na afi o hwa we say ma hu so dike so ti o dike mra dike koye eja odi ni sa
told us so 3 times. You are watching Juicy News on YouTube. Hot news all time. You are watching Juicy News on YouTube. Hot news all time. One guy, and say Asantimai Aje Inatum Abibia Epokama. In fact, Alan Edina no disem Epokotubia or presenting copies of the GTP Ediman and Anamo. Na Otumfo in response was say Bukuno will go through Kakrebino. One can we but what with it? The same pana Ebekodia Netete Ghana, their problems in Ghana, Alan, will identify any solution. Why ne Bayidia? Eddie Adia no Beka, in Shran or the Bishrano. It will Shrano Kute. Say, okay, one can in some Manuntua Sumu, who said, what Cassatia will be, who said, what Diatem, one person one Janita, the Bibia and Koye. Or calling Konya Demonsoa, or friend and Anoma, or Bekaino, and Wahodum. In fact, I don't know Kokoye Fefe, and him for Asia or Honum, Wamujina, Katsa, Kakra, added to Alamfo, any idea Jete, Aba Bibia, Edana Kwemu. It is already whatsoever Madoquine, there, Uchimiko, Eti Alan, Etua, Sabri, Yeko, Puma State Prisons. Economo, Aquacoya 1212, na Yaba Alaba, Ifruwa, Yabeko, Juso Mine in the hole. What him say, a consul, and the year, the crew, a call, and a nima BP, eti, or Beko Mine in the hole, also so, Aquaco Jenny Zabunshra, and Sang, Yankupo Yaduma, or Chinano, fully, let us say, a jet de Musa, na airport, Ghana Fanagina, let us say, Bibia Aircoso. Eti, ati sabri ewo asantimaimu enie ade na mwanya ko otumfo setu abebio setu nyame kese na wodi nhira no so ade amamo no de wo hwehwe ane se obi anko kana sem enkyere wo manma na eye ogu akuro afrane okese eye ejoso manhene de ne ba prekope ene alanjonko Kyeremanteng na okọ no mo a ape yenhwe t-shirt any the great transformation plan and then for epe t-shirt no abusu de t-shirt ni you kura bebre fa ayedenam in fact no Ghana memu be bia bi beko because kimu pia ekura t-shirt ayebeta mangrofo in fact last week, you call Oti region, many running mate call Oti region. Adam who said, hey, teacher today, the home papa. Yeah, you could do baby, now NPP guys who are agent teacher to be MP. Me say, running mate Gina Castle, two a t-shirt no bako, rade, Komo Yabu boy, Hot news all time. You are watching Juicy News on YouTube. Sir, our friend, you're graduator. Media, easy. Now, I can tell you that, Bibia Beko, come on. Now, I do not come to the county, Ashanti region, December 7th. Allah is going to crop between 35 to 40% of Ashanti vote. You mark it on the wall. And when again? Men are make at home. So I should read your lips. Between 2016, they can work platforms to say, Akufo Addo beat Mahama more than 1 million votes. Papa the TM, what say, hey, I don't mean that the one you do. What you did is about winning that difference they are too much. And then, Major need FM, I can say, December 7th, Alan is going to crop 35 to 40% of Ashanti vote. What the market see? And Musa Dangwa Swati. Musa Dangwa. What's what? Musa Dangwa there. Or don't know if you know what they Alan Ato why are stagnant? Yeah, Odiagro. Nese mo afina mo shemo dwuma ase ana mebo. Enyata fempo yen chase ekrano. Allah ye solid e wo grounds. Na minimum crop kra ya do mu ko kata. Every day anu e ya bo one every day. Stagnant. Agroni form. Respondents no. Muta dan ko go say yes, agro. Mo yire mo na mo yeso be ma mo why no the post election service no the aba so our TV agaje also
Oh, jina ye. O za hwemuye. O hwemuye. Atesi ankrofo ase chese wa yaka bibia gu na som no ama cheda ABT Alan. Oh, sia, cheda we ABT Alan. Ewurade Jagobo. Now, answer na abekro no. Kwajo Owusu danso running mate. Modene kire ohene no. Osetu nyamekese otumfu osetu abebio. Comment bi ba mu. Oh, okase Alan de odim se oye nokwafo. Se de wo bie na no ehye se wodi youth na beba. Na watima hwehwe mu akwakonye obi a wodi 40 pepepe. Na nkenye constitution no pe bia nka wodi 25 na beba yi. Na chese saa de nokwadie no enkoso na enye. Because yes, o didi nso se kewodi ebeboa Alan ama message na perform ama mpudibie atimi aba. Yo, na munya kwan so na munya bre na momfa no nkonko chia oti dwutekonwa so da asebre sebu nso ebi se Kwajo Sudan Kwame Sudan so ne maame Georgina ono so mampon so na ne papa ko di prosi kese ho mampon no ko school ko mamtek inti monye bre na momfa no nkonko che na mampon hema so Opoku mapem royals nso ho no na Opoku mapem royals so ho. You are watching Juicy News on YouTube. Hot news all time. You are watching Juicy News on now, YouTube. Afeno, Timubia mwe. Kwajo Sudan so, Kwame Sudan so, Central and Western. So I know. Yes. If we say ne family so free Elmina, so no so say 2 regions no. And Alan so Asante and Western North. And Ahafo. Yes. And no Ohinto. Nano Ohinto ni Gretachi Bonori. And Tahiru, a warlord. Na Miangata hosting to Befa voter region. And I tell you, Yaputia Bantino voter and Uti. A voter and Uti. Na Abubakar Sakene, Abu Sakara. Usakara. So the 5 northern regions. The 5 northern regions. Warlord. And so Bunu East. Bunu East. Oni Popa Eko Kabumu Honum. That's right. That's right. Within 7-10 days, you know. The whole Ghana. And you're not cover the whole Ghana. Alla no Oh, Lano ha. By a 12 yes, abroad form. Abroad any form. Inti Yedibesi say, there was a papa. Hopes you there. Na vote ni utino a walk on so no. So do Yedebeko. Or the papa of Bonium Grau on mam. And teachers are you to your pa. That will be na ubi a year friends. Kwame so Yedebeka wana. Me say that's out there. When you would read a modium room. Yebema, other parties no pressure. Or one got over yes. And Patricia Christabel, Duchua, Kyeremanteng so Eddie Asanabe Jinama, Ejina Nukunjain. What do you what no Anna offer Eastern region. Eastern region. Edanabam. No, Edefa. So Babasiano or the Eastern no Bonobo. Or the Bonobo straight. Hey, anima do asifwe. What the Bonobo straight. Anima do asifwe. Or Babasia and near you. Papa. Right. What say? No, one care level near Juma. Senior marketing guru. Nationality. And you know, why you be under there, now, why not? Why not Greater Accra so? Greater Accra, then get to say, one Bishop S.Y. Mensa. The marketing kitty binti, a fee, a yika crabba. A dinner beba. A fee, nippo bebahono. When you say, I'm going to see, you know, the Saka. Because it's a YB. Chief Foreign Colonel at the small Ghana or Chanty region, you know. That is there. Yes, the Papa from the edition and 9. It just a why Binu becomes a permanent feature around a chief. Now, as a chief, we are Shanty region now. Obesa Akobua. Yeah, Obe Trace Cross.
Backers cross so Akoboa as and when. Edin baako in the 5 northern regions in Natchez and Manoki Kamia me pese medica na me ko kenso so no enipa bi so yambeshi omo. 5 northern regions no edin baako a wono so beboa Abubakar Siddiq ene Abu Sakara no edin baako Henry Asante edin baako bi so so wo mu na maye din Martin what am I no na ye PNC chairman ai wada see yempo ano abeka yen hu maya de pa se matimi amobilize na chanti reje so de say uni say odiken so eka la ho ano omune ne ya chanti reje ai nje aja ono na bedane alanti say Akufo Addo campaign no o ka say wi ano atonsa prala na alanto so akata said the sa kwasi ade eti am de say na manhia abonasu no mo hira no Yabona suni yashira no agina tumu. Yashira na agina tumu. And go and say no more. My idea, papa. Go and say no more. Right. In fact, you Bob papa din wo ho. You Mahama cracker hwasem. You bomb asofo mpani fo di. Bob ko di no. They did there ba e wo dan no. Yeah. I mean, it was shocking. Me people say, "Hey, why?" And you Mahama kan was say obo no ko adi na kasa because o say ye bodi na wo no said you must je papa de na ba ye no mani hu say ampa nyamea aye na sonko na papa kasa ye na said o kan no sa pepe person bisi eye bibi ansesa de o ka say empaibo nim nyankopon yi kire no of course say John Mahama akoma penti nyamea sign de o man no ama no o say sa na besi sa pepe bisi bibi ansesa you see yewra yedi nechi Apostle Dr. Owusu Bempa oye nyamejuma bro over 30 years yes na on kasakwa on kadi ni papa se oka wa okadi nyame pese oka because we nyame akwa ebiem se ni party ase say the church is not there for a specific political party say yeah sorry if I do why sorry pa na oka NPP and this there NPP for the doors why sorry okay because the NPP for ba did there ba ho no kire say on membership heading sorry sure and which papa also knows and I know say papa ma me NPP ni kese pa okay na o hwe the papa come from the mofrasi nyamedwuma mu besi ene me nyini say sabe obi betima be gina ka say the waka bi ani ho abam if I do akada say you Akufo Addo be president na wanye president ayen shi na Sunday yen shi di fie nka ho ama ebe onyame asem ebe mu wakada actually figure sabe 2020 abana NPP for figure 8 aba from na mom he na figure na ma that percentage okay ebe mu pepepe waka time ensu beto na eja fam aman enipa wu o circle kofo didi na tem bare ebe mu I mean nko she akon share ya na mi ankasa mi gino na mi bisa mo say na we de be na si say o say plane any car be crash what be that say plane any car crash but out in the C37 yeah plane any car it me crash here e kire the level nya me de na den do na enye say dey aba ho nyina na say ade anipa 13 go akope obi ape yeah na say kogina ba akonchi na nyame kasa ma na oka ensa o san kan in public o san public e dey ani breden sure in fact papa prophesy about we a general na on cash in far about we prophesy say obi ba be president over be apart from enra the CEO you are watching juicy news on YouTube all time na we na man kofo no dina tem so NPP sofo ndisi fo di o ma dina tem okro mu e be kwati friends o prako dina tem dini maami atem dina so na sorry na sofo atem dina tem ma che say na time ani enyan simply because or prophesy a comma ye nuano NPP fo a abamu amanyame ni wonyame den ayekese edu se ende nyame kasa fa ni mo no sankofo nyina so ma se omti ase omanye wu because you see nanka ebia nipemu no wonyaye a nka obekwa ma o kwa ma bi bara nye yepe bara ewrade nye de nyame aka no de nyame aka che no me ne na nante ache o wase wotimi kan ka che se we de me makoma so ade na meka ba we de ewrade na de eka enti se Owusu Bempa ayem papa Apostle Dr. Owusu Bempa o ka se nyame se me se nyame se
Bibi antimi sound. Enra de no no say nyame say. Of course. You see, say na am I who say nkofo timi ka say wakoje bribe. No, I think what I've heard rather than say almost say odi yaw. Meba MPP fo aye ni bibia odi yaw. Yaw nim no de akasa asem. Almost say yaw. Ebi say bribe, ebi say yaw. Obi. Say yawa nka 2020 ko nka nyame ka kyen so onhye nkoma ori Akufo Addo nka onhye. Because after our bomb payama Ghana ha obi enim. Nyon kwa na so for Ghana. Ma me kan sa. Nyame so for dos ba. But ye kan obi a Asempa odini who see ho ema 2016 elections a untimi nyi papa in chairman yi. Sorry in kwa na invite no. Swearing in for Nanado 2017 January. I'm telling you. Oma invite him. Yankada. Na say obai. Be ka be so. Okay. And upon obi say, "Hey, nanti invitation ye mam bi no. Ye twa obi invitation din mu na e de bra no." And ye didn't din share. Ye didn't share on. Ti e ba na ye twa nipa ni din mu ye didn't din share. We are sure. I'm telling you. On so on Canada. On complain that. Adye bia ni ho ya getting him involved. But on kasa that because you see, nyame ka sound to akoma so a. Na se nyame ka asem se e fa so e ma ebe mu a enye de wo pen na wo be kire iti oni yaw enso so 2020 nyame fa ne so e hye nkom se no so na nado be se wini na nado be se wini ma yewura Akufo Addo san baaye wan kasa odi yaw after all e de be na sabi efrim ba ne ba kora ne ba ma men kan kire o se papa ba peni e wi school na o service cry department of service aye kora ya wanya Wenya Asempa na okay. Asem na make sure because see one day say odi yawa. Say odi yawa nkasata nko nye de oye 2020 no. Benye because of about 2 weeks ago. No. Meba. In some can was sorry. Say watete and in fact he was specific. Say radio station being conformity to so AD na tem na ma wedi ya also mo yesade. Enye no na man for kasa. No. Tie, ma make sure say after 2020. Yes. You name the secret. Abra ye che no. Sure. Fire de fa so. Sure. Now no that 18th August. Obejira na Sunday. Ebisa say mo mama me na do achievement no nema awaye na me mo boso nkire na sorry ma any Ghana for. Emma drip machines e ba in your can ho sem. Waka free education ho sem aka aka one this one factory enema papa na do aye waka ho sem. After say che ni tu ene yewura Bawumia ba so kan say yewura Bawumia o wa akoma papa. Yes. Asempa na ya chinatum yero Bawumia ba so mprenu ni nyina papa de odo ene akoma pa eje no enti ya odi ebe na wasa de o sani ya odi o mdia na omunim de ondia na nanwa ka o ye obi bibia na obi di ya enti o mo fi say e ya odi na me kire ade kro omdia ye ntia papa na di ya wa enti akɔhye enkom na ba say ya odi no eye de ono ade na no aka of course say obi aka bibia wate eye ne ya sure nti enye so obi na eka so odi ya ono age atum so odi ya ana obi wo kan sem fa me ho radio so say no tie yes na say metia ebe ya o ya sure ti me ho kan sem ka say sure that doesn't mean say so onyame fa me so eka sema just say ya wo e ya wo di America ana no miami nua Kwabena Asante sure man mo no mpaye ba me da me hu bibi me frɛ no telephone so eka chere say Kwabena say na me hu enti beti metu anamo say ya eye sunsun masam ene honam de ne eba abira eti yawde bia ni babia ana sabi o tan bia ni oni owura Mahamadu Bawumia ntam meti maka se enro kora no wo papa e kwan a ehihye bi koso a senka oni papa no kora de beti me de edin komo on time no nyame kaf kire ne say the next government ebe form 2028 eye yewura Mahamadu Bawumia ana obi fufuro ne beba obeka Obeka because enye di obi be yama no. And I'm saying that NPP for by dey no so wan yama no nti na nkosha nkom de mo. Se bibi ya bibi yama no aye hu e bro so nti na papa Bempa gina so de hye nkom. Na kese na nyame adwe na oka. I've also seen videos ahodo a wakan in the past. Uncle for the to social media. So he said Mahama ntimi he will never be president again. Yeah. Or can say onye president be because bibi edan so I just saw hwe ensa modru na eyi sade ni free ho yes I will call 100 times obe lose 100 times 72 say nyame fam so ka say moja won ensa of course I mean papa is not running away from so what can bibi afa iro mama ho
ana wa ya tin chen credit him say o kan say moja won za no ya tin chen credit him say o kan say wonti me president bi nti I we saying say papa enkai say nyame fa nso kasa nti nyame fa nso ka foforo so obeka se si e ka say nyame fa nso ka bibi fa ura Mahama obeka because after the wakan enray yes on ka say nyane pe na o de ka so na onyame akasa kire no e na waka na public ama ura Mahama ati e na otu ho na mo wan me no tie yintimi hu because osu otu ne ho na mo na sa de crowd free ho de ya obetima president amana yi eda o hyen kom asori bi say papa una a politician unim yura pa ko say misata me say an but o me men no say ene me ka na fidie ma obi ate say onko hwe nyame sofo a ne nsam oduru say be ya obebo mpa man anye say abosume nwotwe beduru no na onte ase what you say esi ana nsi anye de say esi yo nyame fa ne crazy but esi ye pepe say nyame asame de etie nti papa Owusu Bempa me minim no a me di na chi no on kasa out of bitterness obi ntimi fa sika induce no say mama usika na ko hyen kom fam bibi abura na o hyen kom di ma yewura Akufo Addo no na obo mpa yeta na chiri na eye di onyankopon pe onyame pe say yewura Akufo Addo be president na obo mpa e di ama no na enne se obo mpa ma yewura Dramani Mahama so onyame se omo mpa e ma na enchire se wotan yewura Mahama Bawumia da no anase otan NPP before no otan NPP before na I dey because okasa otan NPP na ne na nyame som no NCP okay because untimi no bi na unya bi na I hope somebody say all of a sudden and I didn't confirm him say some old videos all of a sudden people have realized that okase Mahama nsa hu moja all of a sudden confirm him say okase Mahama ntimi president beam because wakase Mahama be president next president all of a sudden no a man ye trofo because of kind of previous year atwam obi ye won kofo a ya ka to say omunye yi wasase so da ba itimi dane onyame bebo nti na say obi an hwe Yesu akikwan no utie mi na wie ya na unim Kristo a hwe na akikwan emfa ho ne di nipa ka to so emfa ho ne di sunsum asi so onyankopon ba mu nko ade a se kodo no se Yesu timu bia emfa ho ne mframa dodo ebebo ba se be senke pa ensenke da na emfa ho ne de nyame ankasa aka fa wo ho nyame timi science sana dwen wo ho hwe isi uhwe Bible man onyankopon ohene Hezekiah de no of course what the final crown to nche David no nyame akopa nyame ne sra no yes nyame kan se bibiri fa no abra okofa Uria onyame soma ma ye call nche ne boa owie ye no onyanuhu yes to onyankopon de ne bone dey echel ne de wi hona na okọ ba David ye nyame de ne bone che no nyame san ka said ye wa ye nti na sorry dan no ntimi nsi of course it wa mana nsi sorry dan but o mana nsi dan che so won fa nche no o de che no yes Jonah Nindewi yes onyankopon so na so konko because nyame me ko kanse mi o kire na wasan change wadwen that's true na wan panishin konfo be ka se mi odi for trofo nti mi asam ko me fa nko nti odwane ye na ni ba na so da kro nim obo da wuro kire oman no se na maye nti nyame se odi asotwe emu odin be ba mo so oman no hina odi ani mu bo da wuro mo nyina de akom kire e de ensun esra mo sugu awurade so awurade sesa na dwen enti abribia ye beka bibia to so nyame beda bibia di ama ehu se ade se na haw bia no de se o ye gidini onye gidini wo be ya no so ko nyankopon nim e won nkutuje kwan so because ye nyankopon ye som no onhwe physical onhwe de tue ni wa dabi de nipa nim o obi hu no nye na nyankopon de be adwuma ka bia nka wonte asampa fama na no me ko wasaso me ko hu nua na odi na chine me ne ko shia e o so ho fe pa o ma me yemu ma niema bom pa abuja ne mo fe yi such a gentleman me ni je pa na odi be bon komo sa obi niema nipa kan fa ho no be bi firi ba no ka ye enti ha but ege nipa adwen na nyame adwen ya wo hawa onyankopon timi di ba nipa so ya wo hawa yankasa ya brabo timi di ba yen so ene ya wo hawa bonefo no di ba yen so de nyame nim hu bi no agi se nyame na ne be ye eti the fact say ya ka say bibi say down so nyankopon say enam say nti
ade ntimi fi no unya adwen sachira ko nyankopon nima saa nyame na o kan ye na otimi esesa nti enra de no se de sofo kan na John Mahama akoma pa saa akoma pa na si a etuhwa wo nyame anim enyame asesa na adwen where do your mind na hye well said your papa kan ye simple obi atibi yes o say wakoma panti nyame aside your mind na nyame aside your mind dey amon men find interpretation bibia ento so saa ka so wakoma panti it impose me kama Ghana 40 years okay clearly we have di adanse a kire se onyame D4 apostle Dr. Owusu Bempah na union man DC4 for some time pastor ye friend demon e bi ni friend praku e bi ni kan sam na hodo to no so dina tem so pa ne maame so pa na sorry kan sam na air time fa no ho sa sofo no na onye NPP sofo FM but na oye nyame sofo o kan nyame den adwen regardless of baby a ogina oni prophet nantia da bia yam hyew baby am mo akira sabi o mo men prophet you wouldn't understand them only prophet na bia da bia akomatu because asema ye de mfie be du be kan no or just a minute because of the level na no let me say it here and then sabi na menua doctor ayu kasa na obo for edian say osofo no so ye nyame sofo a onso a hye nkom dia mo na ne nkom hye bam dey mean doubt because 2016 time my papa Owusu Bempah cancer na do anye president a yenshi na sunday ni fie no asofo bi so hye nkom say yero Mahama baby ni anamboa 2020 abra o hye nkom say yero Akufo Addo besa to na mmombo no asofo bi hye nkom o man mu say yero Mahama baby e bebi ni ya to ba wie no Nyankopon kire de wa wini ami ehu de onyame fa no so kasae eno so nkire say ye papa no ma sofo no bi o mo hye nkom nyina sa ye nkom o mo ye sabi adifo atrofo dabi onyankopon said your white dom ne ma no or the levels na dey ahyehye enwosra no enti baabi wo ho a obi gina o ntimi hu ade yi baabi so obi so gina wo soro baabi enti mesre say the akwa say oh ase Owusu Bempah abodua o say waye bibia abomusuo sare han abomusuo de bi nsi wi ase da na yina no ne ministry no esa na tie say anytime bia onyankopon beda bibia de akire no afa oman ho nipa bi ho individual bi ho abusua ho sade tie bia no obeka ba ma men kan kire o say ye won sem bi ho nyame da dia ebi wo ho a ye wote obo a de wonne hu ene ye wodi nyame be kye o seka ye wodi nyame be kye o se enka na mom ye ho adwuma ni nyina depend de onyankopon adasa I can say and so do hu na den a kire no ti mesre if I obi say obi di na tama mentimi season pakro me kwa me tia me ka say obi amafo di matama but that will not change the mind of God and the odi for anyway na nyame aka kire no e final na say within the next 2 months no ebetimi asesa said me say o kan no said papa kan sa pepe le bisi bibia ni wo besa no bibia ansesa in 2 months da ye me bibia ansesa said o kan sa pepe le bisi nyame ansem no sa pepe le bisi yes John Mahama will be sworn in as the next president said nyame kan pepe mama na asesofo yo etifo we ni ensemo ababeto yepuno so make us studio so and na wo hwe no se wunya subscribe ya omodi asa obe subscribe to the channel this is hadie latest and hot news kwa enamede premo Afriyie no like video no na fe share ma ofofro so na wenye bi hwe na wo hu ensemo enkoso ewo dara memu haro oso betimi a kire wadwen afa aye ensem we nyina ho ewo comment box ni mobati minkabi in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.